Piştî operasyona rizgarkirina bajarê Mosulê dest pêkirî çendîn gund ketine bin kontrola hêzê Pêşmerge û Supayê Iraqê ve. Di evan gundan da çendîn paşmayên cekdarên Dewleta Îslamî mayîne wekû cihên bêhên vedanê û cihên xwarinû ve xwarinawan. Wan tiyare neyambîne ama awdestiyana tewalêtekeyana me wa diyara lem binaya dernaçûn eger derbiçûn lew tuniye lew hatû çûkin. Em bînayêşa em şwênêşa ew pencereya ama şwênê nûştûnî edebxenasekeyana ama zuዕbekeyana ama yatağû ama senyakeyana ama yatağkeyana elem şwêne teqelê zî pêşmergaka be xenas tirbaha hemû coreça. Çend hêzên Pêşmergeyê nêzîkî çeperên Daeş dibin, pitir asewarên wan têne diyarkirin. Noke emên tunêlekê da li gundê bedena biçûk ku çendîn kel û pelên wan hatîne aşkerakirin ji layê hêzên Pêşmergeyê ve. محليرة أم كرفانا كردوانا ولا سروا هنا الليرة بس أنا بس لدواء من ورا وشوي نسمع أما همو السنة أما بلحيم لحيم أم كردوا وأم كرفانا حر ليرة بس أنا ببرهم أما ليرة ما ليرة صراحة خويا عن كردوا وهو أماني عندنا بس في هذا الشيء أو قلوب الرجتانا مشى هم يقو أنا تيما بأمهر قلوب الرجاكي يشتانا نيا خواردو هندونيا أما نيا خواردو ليرا أو أخواتنا كان أنا هم يوم بتجي الله وكهرباء إحنا ركيان ومشى هر لكهرباء ده وكو بومي شو لو شتوا بزانم مشنا مسألة ركيانا شتشان هبووە ئەمە لەش پێم وابێ نازانم ئەمە ڕەبایە ڕەبایە ئەمە شەمەڵ هەمە دیارە هەجووری دگانە گەرە بۆ هیناوە ئەمە هەمووی کارەبایە ئەمە لێرە ئەمە ئاوی مقەتەر هەنی ئاوی مقەتەریشان خواردۆ لێرە زۆر شتەکانی ئەوە پێویستی ژیان ئینسان بێ لێرە هەیەنەوە کێکوشتیشان هەبووە لێرە خواردوویانە ئەمە ڕۆن و ئەوە ناکرێت تەنانەت ئەمەش دوێنێ خواردنەکان دروست کردووە بۆ بەیان هەر cihekê Daeş lê bihête vekşandin paşma û asewarên xwe lê dihêlîtin. Mîna lêdana tonêlan û danana bombê mînreşgirî di nava xwaniyan da. Ev gundêl pişt min diyar dibêjnê bedena biçîk ku bi dehan tanên bombê mînreşgirî lê hatîne çandin zêde barî lêdana çend tonêlan. Kawa Emer dengê Emerîka. Deşta Mosul mîhwerê xazir.